Poslije ljudi ovdje, Minecraft Pro Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft 5. epizoda preživljavanja. I krećemo s vidite da je pokazao sam u prošloj epizodi da ovdje ima hljeba. Tako da, danas ću pred farmu, ljudi. Da, ili ne, ljudi, ali treba mi onu baket napraviti. Dom da uzmem. Ljudi, neću praviti ništa od ovoga metala što sam našao u prošloj epizodi. Nego ću uzeti ovo i napraviti baket, ljudi, da napravim farmu. Smo kad bi ja našao unutra ove vrzine. Ali, da se im nešto ispod jedan. Evo ga, ovo. U prošloj epizodi sam uzeo nešto, neke mizavce. Ne treba, potrebujemo bakle, kako se treba, ništa ne treba, sve mogu se čuvati. Šta imamo ove zemlje, smo sad su tjedan se pasam se i ljudi ovo će više pružno, ovo me negdje na ičemu tako da. Ne treba više kamera. I samo stavim iron ingot. Da li možemo imati da se ovdje vatra, dobra, viđa se. Pume. Mora ispići ova, još dva ima, hajde. Žur, brate, još njima slabat. Nema više uglja drva. I sad, ovaj paket da napravim čovječe, da budem sretan da napravim farmu. Ovo hoću baš farmu. Samo da ima ove vrzine. Ako ja našao ove trove, vidite, niđe toga nema. Tako da, ne znam bil da pravim. Ne znam da bil pravim farmu, neću praviti farme jer da mi više jedan napravim sebi nešto dijela. Dobro, ne može. O, jeste. I ljudi. Da se subscribera imamo. Tamo je više zrsta će mi ovo. Nije metal. Funis cobblestone. Vidite? Pravim kružno ima na toga. Cobblestone. Ne znam šta da radim. Ovo je dobro. Šta da radimo u ovoj epizodi, evo sad će i noć. Hajde spavat ću i još malo produžiti epizodi, jer ovo epizodi nije kvalitno ništa. Znam što mogu u ovoj epizodi. Ne, da osim imam metal, gdje se skupljam se za farmir. Ovo je to bilo odlično, stvarno ljudi. Vi ne znate koliko sam zahvalan u njihovoj podršci. Evo ga, noć je, aj spava i super, sad ćemo ići. Evo ga, ima, evo ljudi, priložite ovaj jedan kanal, da uvodite, da pačite njegov kanal, zove se Hokugame Gamers. Radi skečeve, ima smiješnog stvarno, ima izazivanje pasa i toga, ali vi ćete vidjeti kad ima. Oj Bože da imamo odnosu. Hajde pretražimo u pećinu. A mislim, kad sam preživljavao, da je ovo bilo dobra. Ali vidite li vi kako ovo ne valja. Doli ima gdje vrzine. I doli je u ružno mjesto. Vidite li ima vrzine. Možeš noći. Hoću sam kako ovo voda vrati. Ne sviđa. Niko. Zeleno. Dobro. Hajde malo će biti pećin, napravit ću to kerom samo da odem napad. Malo zakopam sam.
mi 10 minuta, šta mi je 5 minuta još snimati. To nije ništa. Ja ovo volim. Vi ne znate koliko. Mogu da signem 10 kao 10 subscribera i 10 kao kakvi 10.000, to je 10.000, kako to bilo moći. Možda bi imao sad oko ne ide subscribera, da nisam kanal svoj profil brisao, jer kućeš ti bakla, hajde vam vidiš da je mamo, hajde ne ide da vidim, hajde samo da vidim da nema bakle kako. Bakle, juj, šta se mi bakle zapele? No, kako dođem ovo? Stvarno metala ovdje nema. Ne znam gdje sam našao ugalj ovaj ljudi, gdje mogu te. Da li ja previše ne dobiru? Evo ovdje, ja ću vaše jel 8 epizoda, to će biti, ne 10 epizoda. Stvarno ovo preživljavanje mi se ne sviđa, zato što ima kraj mape i nima brzina. I tako napraća jedno ultra preživljavanje, ali hajde malo kapamo se, ovdje malo sa, ovdje ovako. Ja, kako sam mislim če. Poviđaj, nama. Uglj se nama naš. Ne mogu ovako mesta našto ko uglj. Što kad mi čas bio. Uglj još je dosta tako da. Sad ću rasati. Ajde još malo kako pomućem. Nemam lopate. Da, ovamo ću, hajde kopit ću još malo i da završim klipčić. Ovaj kratki koji mi je stvarno dosadio. Nema šta, ništa ovdje. Brate, nema metala, nisam našao. Da vi znate na mom prošlom kanalu kako sam lako tražio metal. Našao sam dijamante u drugoj epizodi, pa ljudi. To nije humano za ovo preživljavanje. Da, ne sviđam se. Tako da, tako da ću najradije ovdje nešto raditi, izaći odavde ovdje. Evo imam ovo. Evo mi ću završiti klip tako da ne duljim puno. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like, share i subscribe. I Ćao!